Shibna iduna shwa baki pajba ka Shillong Parliamentary Constituency kinjiet yung nong mikmat sa Lok Sabha uban lej shong ha parliament la ban sakhi ya ka jingmi seng jong kin nong yelam jong ki seng bat kin nong kit kam bat kani ka de halor ka jingmi no jong president ka United Democratic Party UDP na Riboy district ubalong ru ka jo kopor kumu working president ka state UDP uba don bok himdej lembat lai phongut ki we ki khot ki ba khmat haka ar pho tarik ulber arajar psa hakani gasngi ba don bok haringkat kiwe kila penbena ba bikin mi no nakate ka parti ka bekerjan di ka sarkar MDA ka balam khamat tak NPP haba kren kilat pathai khubor ba don bok khumde leithu ba ka jingrai ka jong ulem ki lai phongut kinong yelam bat ki khot ban mi no na ka UDP kamshim dan kanu ka daw lani ka jingi thot apo ka parti hinde ka dehi ta ka mansko bha ka jongki shushu leithu ru yamenta hikim pat dan kanu ka jingbat ban pinya so sakiwe ki parti bat kin nang hap ban perkhat bahshuwa halor kani tingidan hang ne ka ban fan pau hakmat jong ki parlok prajar ke paranong sisnong bi jong ka dong thang ri bhoi bat kum juro jong ka khasi jeng tiam mi kale barkoi ya ka e ka jing thmu bat ka e ka sinjam ka bana ka liang jongi kum ki paran kit kam ki nok tre jong ka parti UDP hapo jong ka Riboy district kanthub lang bat ki nok kit kam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shime ka rai ya ka ba ngin data mangi la shime ka ba ngin resign no andre ngi la ya resign kum ki nok kit kam ki ba khamat jong ka parti UDP hagaba ngi la don lang ka kerteng jong ki nok kit kam bat ka designation ka post ba ki ban hapo jang ka parti hakini gisnem kipor ki balalek ti ngi kwa ban tansyai hang ni ngi namburi ya ka e ga shisha ni ken kumagalong ni kwa ban le ki ber habasha habashit no tip lang bat kamdei ban long bangi ni shi magene garai ka rai klung khna hande la shi magene garai de bangi perkat sani bha ngi la kren ngi la kendu ngi la discuss hadin bangi la ya kren la kendu la kren la ya shim ya karai da ka wei ki jumut ba ki to ki bala seng dei ban mi no na ka parti UDP tingi la ya sain lang hang ni tang ki no kit kam ki ba khaman ngam ong ye ki no Christian ken re ki no Christian ki don la dei kan ni ka tang khamat kalan kata shishu dei tang ki no kit kam ki ba khamat jong ka parti hapo jong ka youth wing women's wing ban ka leng jong ki rang ba hapo jong ka Riboy district bat kumju ki bade jong ka state ki ba ki bade nang ne na po Riboy tingi la shim ki ne garai bangi la resign no kabomot ba kajinya day jingi bat ka parti UDP kala kut nado mantakasi nyimdan kono ka daw ba shimet ne kajinya day bat ki paran kit kam lah kajinya day bat ka district ne kajinya bat ka state UDP kinong kit kam ki ba khamat jong ka parti nyimdan kono ka pangilong offended yanon no ne kamdan kono ka ta kajinya so persyamo ka bagyong ngia so tunat ngia ngi buram kiliang iwe ngia trei bha ngia lep ha ya ka kam mangi yaki bat maki yang iru tandai kane kalong ka sinjam ka bangi shim na mar tak bangi perkhat na ka menta kala wei jong kane ka dong ka than ka ri ba ka jak kan riu ka chingi kumno bangi la ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bon rak na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka than jong ka ri ba ka jak kan riu chingi de halor kita ki daw ki ba ngira shim kane ka rai rang ba ha ka bangi la ya kut jimut lang ba nila sign lang ba nila mi no na ka parti UDP nadu mantagasni haka ide bat kane ka parti UDP ngem don issue te na kaliang jongi kita gibanang sa hapa parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo and but henry na kaliang jongi ni shu ai kublai yaki bakin sok song sai mo kini ko yakya kini bit ya biang kini ya roy par na kaliang joki ti tangi tang cumi dan penpau na kaliang jongi kum ki paran kikam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke langba jong pi kum gelat patai ke bor se ki pek ba nong sing snong bi jong gane ka Riboy bhoi jingi bat kum juro na kum ta ki paranong nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba gejala me kaliang jingi ba kata ya mentang impat la bano nomor ba ka syong ngin se perkhat pade ke ga ba mi nang ni na ya slok lang ya perkhat nomor shua hadin ba shwaban mi bangin ya shim shwai kata karai kata kamla melong ke jumut bidan lang hang ni perlok ngimla banong kata in se perkat kum no min le sha ingin le laning in shu resign la kut ne menang ban ong ni kata
जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।